Možemo li ići? Može, ja? Pa on govori da može, kaj... Evo štovani gledatelji, ali sam se morio. Evo, meni će pripast velika čast i zadovoljstvo najaviti buduću mega zvijezdu u Noćne more, jednu lijepu damu, plavuša. Jesi ti prirodna? Ne, nisi prirodna. Pa je. Buduća estradna umjetnica koja dolazi odakle? Ja sam sa Paga iz Novalje. Novalje? Ja sam kraljica Novalje. A to je, misliš ona, mis? Pa da. Ne kraljica, to je mis. A za koju godinu to? Za prošlu godinu. A hoćeš reći gledateljima kako se zoveš ti? Ja se zovem, dobra večer želim svima, svim svojim obožavateljima. Oprosti, malo ima tremu, ali dobro, u redu. Nemam tremu, malo sam neispavana sam malo, ali bila sam u hotelu i onda sam u sobi bila cijeli dan i gledala sam jedne lijepe filmove. I dobro, malo sam pospana, ali još od sinoć, jer smo do ranih jutarnjih sati sam imala sinoć jednu televizijsku emisiju na isto Z1 i tako. Uglavnom, želim svima dobra večer i pozdrav svima i koji me vole i koji me ne vole, ali ja se nadam da je malo onih koji me ne voliju. Pa dobro, ne ti sad ko te voli, voli ti je. Znaš kako ja kažem, koga volim, toga jebem. A ko me mrzi, neki mrzi, kaj sada? Ne mi reći, volim te, ti se dugo baviš pjevanjem? Pa ja zapravo od malih nogu na Pagu pokazujem velike sklonosti zapravo za tu glazbu. Ja sam uvijek sam mami bježala od kuće i uvijek sam je vječito kazala da ću se vratiti oko 12 sati, ali no međutim nikad nije bilo 12 uri, uvijek je sad 2 sam se uvijek kasnije vraćala. Ali još me je Saša Zalepugin zapamtio, prepoznao zapravo brodom prema jugu. Uvijek sam u tom brodu nastupala, tad sa velikim zvijezdama naše glazbene scene. No, međutim, ja sam bila još tineđerka i onda su mi moji Novaljci rekli da nekad napuštam Novalje, jer da malo pričekam i tako. I eto, igram slučaja. Mislim, eto, poznala sam neke ljude iz javnog života i tako malo po malo sa njima i onda ja, recimo, isto ja sa svojim talentom, jer ne bi opet medij. Ja sam prošla sve televizije i ne znam, dosta medija, dosta novinari dolaze u Novalju da me fotografiraju. Često obavljam fotosession recimo za ove malo jače koje su poznate, recimo medijske kuće, recimo tjednike. I ne znam, naši iseljenici rado pitaju dole u New Yorku, kad sam ja izlazila na 5-6 stranica na duplerici u arenama, onda me Arena malo zaboravila svoju zvijezdu i sad ako me neko sluša od uredništava iz Arene, ja želim ovim putem reći da dobro, stvari se mogu popraviti uvijek, ali da nije lijepo sa njihove strane što su malo zaboravili, no međutim nema tu problema, doći oni opet u Novalju ili tu u Zagreb pa ćemo napraviti snimanje za Arenu. Oprosti, kako se zoveš, zaboravio sam? Sandra se ja zovem. Daj mi reći, Sandrica, ja ću da ovako Mila, naša Sandrica, ljepše zvuči. Daj mi reći, Sandrica, imaš ti menadžera nekog ili ti sve samo obavljaš? Pa čujte, ne bi željela se prepustiti u bilo čije ruke i u nepouzdane ruke, šta vam ja znam, ne znam, ne bi voljela, mislim, nego bi voljela da prepoznaju poznate javne ličnosti iz javnog života, moj talent i da se malo na mene pogleda i da se malo uloži sredstva. Ba, malo financijski, da.
i malo da još više, recimo sad radim na tome, sad se treba snimati nove pjesme i samo, ne znam, ja mislim da ćemo u Rijeci to raditi jer tamo imam, ja mislim, ekipu, tamo kompozitorice koje pišeju i studio. I za sada ja imam jednu pjesmu, zove se Kraljica Novalje, a ona je došla do suradnje isto u Splitu također. Splićani me jako puno voli, obožavaju tamo gdje god sam išla u restorane u Splitu, recimo nešto pojest, popit. U hotelu Belvika sam spavala 4 dana, mislim, u Splitu. Onda je baš gitarista, gospodin Ognjen iz TBF-a, on je napisao nešto, muziku za tu moju Kraljicu Novalje. I on je dobar dečko. Če mišljeno onoga gitarista Ognjen Kraus ili židovske zajednice? Ne. Gitarista, ne? Iz TBF-a, naši ovi jako popularni Splićani. Dečki, pozdrav. I ne znam, A ne mi reći, molim te, Sandrica, ti imaš samo jednu pjesmu, imaš CD cijeli, kompletan ili samo jednu pjesmu? I ko ti piše pjesme? Sama pišeš ili ti neko piše? Pa, gospodin Branko Barbir sa Radio Paga, zapravo Pažan, došlo je do suradnje mene i Radio Paga i tako da smo u Radio Pagu napravili ovako neke stvari, neke pjesmice, ali to još nije ni u pola recimo kvaliteta, ko što bi trebalo, mislim, mislim kvalitetni nosač zvuka da se izda i da to sliči na nešto. Da mi sam ću reći, da li tvoja karijera, da li bi ti se preselila u Zagreb ili ipak je Zagreb? Zagreb. Puno bi brže prosperirala nego u Novalji. Pa da, čujte, svakako, Novalja je hit ljeta, mi smo hit ljeta, samo smo mi hit ljeta, Dobro, to je za sezonu, a inače karijera, da li, gledaj, svi koji dolaze raditi karijeru rade u Zagreb. Da li imaš ti, da li misliš ti se vratiti, mislim ne vratiti, da li misliš nastaviti karijeru u Zagrebu? Pa najvjerovatnije da, najvjerovatnije je to čista odluka, mislim, jer Novalja je malo misto i u Novalji nema medija i tako dalje, a recimo, pošto ja često gostujem na recimo televizijskim emisijama, recimo zabavnog tipa i ne znam. Tako da bi se dapače bi bilo pohvalno da malo za svoju karijeru, jer karijeru ne mogu graditi na Pagu, u Novalji, nego karijeru jedino mogu stvoriti u Zagrebu, jer je u Zagrebu sve. A ljeto, mi smo ljetni hit, ljetni hit je moje mjesto, a i njegova Kraljica Novalje isto tako ljetni hit, jako veliki tamo u Papaju, mislim Zagrebčani, dapače Zagrebčani, mislim me jako voliju, ljudi ovim putem pozdravljam isto da ne kažu da samo pozdravljam Novalju i otok Pag i paški sir, nego da pozdravljam i Zagrebčane i Zagrebčanke. Oprosti sada, sad si rekla sebi, hoćeš još nešto reći, priča ćeš promovirati u Noćnoj mori tvoj hit? Može jednu pjesmu da otpjevam ovu Kraljicu Novalje. Ne znam, jer se vama spava? Kad tebe vidim, meni se ne spava. Kad mene vidite, onda vam se ne spava. Vjerujem, ovaj puta ne lažem kod Ciganu. Ali ti si tako seksi. Pa ajde da čujemo tebe. Dobre. Ajde. Možemo čuti? Može. Ajde čujemo. Pjesmicu. Ne buš tu pjevala, buš tu imaš. Kako si dobra. Malo, ti si ko Bajadera. Tu je.